Yeah, getting to now no make say me manya 20 years 22 years no kranso anya almost is about 20 years because joy me fa joy dey nka ho na me hwepa joy dey ka ho dey 24 years so for come man kru bia o bia me chia come de woni mama ne she enti hu se obi na ho za na o kansen bi sa na o tie bia o be ka se enko fu hwe ora kwasigu na me nshira why woni mama Esther me mama nso de Esther di ono na me mama preocupe 3D sini anti agi na me nshira mote amomensa ene mama fo bebre mesesa uku na me nshira mu yana me kai mama bia me je ne ka na me yusu no obi akoma me no na kwa kachense na na wode ka ya ma abranti we no yusu ko finse mu wiase o eno na me ka se nipa enye problem a ya nwen ho se o ye ya ene ye dwen ho nipa na adwene me ho na me de me pese me boni din me de me banso ato no because you're all concerned about how you are getting wealth. Me ko South Africa ma me ne kunu ana me senior pastor ma misika o sa be support ye ma metimi ko ye ko suade na me ko suade de ba ye nyame adwumu na ma me de ka ma me obitimi ko ne nchen to ga se na ka ya de ma brantie we si wonyusu wonji mfiri ho ye obi wo hwa da ji obi wo hwa da ji oh na me asesa message we no e me nwa pa ko na me wonsam ka mere ne mata no mahu se Yesu na mo adwuma ho ye kama enti yen ko boa no no mo ko boa no kra me so ho amane ye be ba so next week ba ko fe ne no mpacho bompa ye ne enko rade asim eda wase ye hene ene enyankopon eda wase biusa no penso odi ache ye oboa ye ama yaba wonase wasuma se amfa wasam mra yetifo ebompa yese masam nye adwuma ama yen ye yetifo nyina dem fanse sayamra awrade amfa adwensa kyera mra ma ama yenhunu na yenhunu yi na sawi wenem nyamadia yensoso ya mrengu ya yeraba nemom se ubodin a yenso ya tie din ni aba wonchen yeda wase ewo de wa ya mayen ewo Yesu din mu amen amen. Reverend Dr. Americas. Adom 106.3 na uti neno nyankopon no utinasia na utie ne instructions so the open way minimisa so for no dodo na mesi menaye anzana so for akwanda no bebe nyina menaye me dware na me babo ne so to da na unrest kagram so kwa me katame ni sisia enipa na wo enipa na sego frika so mesu me bebia me free no me nkanchire obia me na me bebia me free amba na preocupe de nyame bezeja ode asoma afi wasasesa no de nyankopon so ubetumi abie wotwere no akoluka sempapa etia eye edu enkron chichemu ye baako luka asempapa
etia eye edu enkono nchichemu a eye baako edeba ma menkan kakra every asante twakonkro no mu na wokohye Yeriko se worutwam verse mienu na hwe koma obarima bi ewo ho a ofre no Sekio a woye to Ginny Penny. Oh, we custom officer Penny to Ginny Penny. We immigration officer Penny to Ginny Penny. We visa Penny to Ginny Penny. Covid mesre. We to Ginny Penny. Na za to Ginny for no enketewa bi wom. Ba ndo we Penny. To Ginny Penny. Na what the four hey papa o mara me kakra nto me we oye what the four na warehwehwe Yesu ehunu ne nipa ban nanso ankrafukuo no enti ore entumi efrise woye akwatia asewe niko hey Bible nzabumu woye akwatia verse 4 and 9 na otutum nika edi kan ekofro atreni die bi se warikohwe no efri se eho ena ore ebefa kufisa obeto aso aka crowd there o de yento aso yen kan wi 5 mamen kofo se na otutum rekadi kan kofro achia edua se okohwe no ebe se oho na ore befa da bi okufi de ntia pesa poso okay adwin be na ba ne trim se say go be ha na obefa adwin be pa ana ba ne trim se SK be se wa trase adwin ho ehu se tembia oba ekwan we na ya otaifa obebia na David jadi konkra na Yesu konko ho but papa ne tnasia kakreti hu se no said ye woni na suafo nam ne nkwala nam no mo kwana mbia soso mo mansa ne ade na ya sia secure praniye ye beto asonte na mapese ye poso yam na hanam nim se baomis ana wo de yankan 5 ninsi wo de yankan Yesu eduru ho no o ne ne so huno no no ka kire ne se Zakio yentam sifom na ofie na esese metina enne yentam sifom na ofie ena esese metina ende so for me das because you better to us akwesi ne wukua dade ko enti Sekio we pa no I wadefo according to Bible nem na metwere ana opa se wo hunu Yesu so pese hunu Yesu ya there is way bia a shower dwum so pese hunu no wo be hunu Yesu ene ye hunu Yesu se wonam one na suafo enam Pastor mama just a few minutes me ba sisi ni ento aso thank you awufo hye yi enso bra ye mofrey eco school ye kire wo mo eye social distancing bra wone wafo ahia ye kire wo mo de enti asabrey enne ho kwan se wone wadanfo ehage ana wo ye na tu ye kire mofra no enso se wone wafo edi enkomo a enne ho kwan se wo hwe animu ni animu empo so wone bi edi nkomo mpa won hwe se wo mo nose mask ne de abribia no ehye wo no mo won tetete wo ho entem ni nyina no eyawofo ya sudie se ye kan akire nkra no bra wo mo wo fie na wo ko school a wo mo re enfree bididi afia amankwa tamaklo medase sakra toyi Adom TV ene de bro
afia men so medase na menatie fu nso asese mon so we ason kakra bi ede maami Sakia yo bia waya defo oye sikani Bible no wonsuro se obeka se woye hiani tax collector ojigiska edrubi bia wotimi se wode niema bahabo pa ne ye bu woni tua wo pa so ne ye bu okosofo bi wo hwe na nimpa wo bu wotimi ko ba bi awo pa wonti ne ye bu afaso de wono be dance no wada amanfo bebre afa kwam boni bi so anya wo mo tam no didin so fono so atono ho so ada yentie radio asofo binum ekom be fa so mbetimi anya wo mo ho o man panikra wo hwere nim sas in the name of Jesus come hey ni ebu enti sa papai wo yo bia na wanya ne ho tam task collector a wo gigi skill wanya ne ho wan fasika gigi na anya kwadro edom kakra woi enema obeton kra no tim se nema no wo ton na wo ton no kra sika sei ena wo ha taxi for enema tinta grass ye no bebre ye hwa for ji wo mo de we de insurance ji bi we ji bi ewrade na sa ayo adwuma ba ono de no fa kon bi so no frustrate you no pakon bi so we post in the title and we custom officer and we immigration officer and we coffee brem they all come on yourselves penny custom officer woman jeje tax woman jeje tax nyina woman jeje tax nyina wo mo penny ne Sakios akwani de yami do onya kwa kra o papa penny Mr. Sakios did not de asayowa Mr. Sakio what are you also on one tax na papa ya jeje nkofo sika na wo musu na chese Ecclesiastes chapter 3 verse 13 down say diasi peno esasi ne enti diasi pe bia no ene ne ye hunu abaina gazati ho but one more gigi tax won chanchan no adwam ye fan say costos one more gigi ewe gigi tax ni ade no edru baby na me no obi din komo se wokọ duty na wantimi anya ankoye sesi papa nkyere principal je ma onko biem enti sa papa idia wo bomodi agege nkofo sika tax collector but one day no td be say your friend Jesus Christo na sa papa no yeso obama wo number 1 enyafo number 2 obama adebonyefo enti Yesu ba wo ba ye no nyina no na wonam na woji enipa firi akramu adebonyefo adwamanfo konkonsafo Ghana de say de di hene pa ye konkonsa ena konkonsa so start wa Sunday enti Bible say wo hunu say Sakio anamwa ono ko wagigi na yinu na de mi hunu se kofi eye den na Yesu ehunu se Sakio hone kobo ni din kire no anenti no ye Yesu no no ni asem enti din to on eho hia je to akure dia osoro age atum na Bible reza Sakio ewa what Yesu diri what is say go so oko I say retreat enti me pese me ko hu say go pese me hu SK me pese me hu Yesu me pese enti wo hwe a Bible no say no ya kwatia akwatia no kye so obi a wo tia enya bone
nyame nim senti obo ni petietia wanyina ye na de nyame ahyehyɛ to obo bitietia waye bi tenten waye bi bolege waye bi ayi macho man waye bi short he say short for mu di omomre o enti security sa Yesu twamo no obase no what the nagri bull say at all costs me yasio pa se secure me yetia anya dia asa de nipa ina mu won se we yetienti we yetintinti we ye obi a we slim we ye obi a we yi no wo kwa na epiapia wo ka ta nru dwom priko ana o ye say no medical ya kwa me pese me hu Yesu ni nipa ban sade wote and the Bible say odika wo dom na nim ye fast ana ko frudua so pese hu Yesu keke why na pese hu no o pese ware why na pese hu no o pese unya adwuma no position no why na pese wodi ye be hu bia gise ko hu konfo sansa na ko hu tonya ma na ko hu hwanfo ho na ofi se omua but security obona dwumu pose o pese wo hu Yesu na wo hu ni yiye bebra hu Yesu na so mu hu ni yiye woni Yesu din what my Yesu a agise okotrans adwiam o ba Yesu a agise okotran be o kanya me asem cross here we me so asare na basecure jai the position ni na se me kwa akofru dia me pese be hu Yesu basana wa fru dia na Yesu adi ka hu dada enti oduru ho na wo hwe Yesu hu Yesu na pe Bible say Yesu hu na no se sakio sani si fom na na wo fie and one can say all this and that day sister and then the Yesu beti me a bow fie ho enya sika yabata minister go ye sika pa o meti me a kesika sem but say wu Yesu a komba fa so a papa ne wo sika but Yesu mante cross wo je sika o sika o sika o sane minim ba bia wo fra koduru e bia wo ti dia so ebia na kawo bi sha wonsa ebia na wo chante ebia na wo kobusum bi ho that's why you wonsa wo hu Yesu wo boa sagio sadisi form so make it out for self person hu Yesu Jesus visit you God when amena ya so no ya ko ba nyira ya breu ba papa de no ya defo nanso wase me meja baabia na Yesu ka se sane free from no ban Yesu nchen no asemo sha ase so o kan se wura me de se me hunu na fa man fa sha ase se di bonyeni se gwa atiwei aske dwamanfo atesani ala wo Yesu wo so ko ni fie sister when am be visit my God through this week forget about the comfort aka fa ho bia nyame metiasie nyame ne wie me metia wonu de gofo kafa me ho but when nyame na me madwane ato ano na woni me wie ye no wo betimi ajaje me se de opebia wo betimi ajimadi se de opebia wo betimi aye de opasa okabia but Yesu se secure nkofo se hey sego enyo no na first wo say enya won na oti say ba Yesu se na fo mo keka kire Yesu no Yesu emu na bem me nua sofo be ma hwe mu abem jinamo abra den sisi waso ma waso nya den awatamfo ho wo mo sa saki o kire Yesu ba Yesu sa saki so ya krofo that afi saki na asa I was you say papa said what me agemi atomi said what agemi atomi ma bon konfo po ma ye ne ma bebre nanso de ma pone po ahiafo wo mo hokra no me de misika me chese me din nyina uhu Yesu ya wo ye papa uhu Yesu ya na se sego na mana ne ka anya obetumi aton ka foforo ache no uhu Yesu na SK na mo na me se me ka se menye bi da e ofidie so da ba na mama ka jo se me ka se twumasi me ma good morning
baby all the minimum baby all minka na wushe ebinumu bopo e popa enya sofu bebra bowra pom wushe na nimpa na wushe se sofu igira wa de nyame nka ya krosi nyame se batema obemumu Sakio se mahodi a mewo nyina no machim nanso kura na apart from so machem kura no me de mesa wo nyina no de menya nyina ebia no abapo wo case be se 8 ne sisi fie asa wo betime adwane ato Yesu akwa Yesu akase de me won de me ko be nyina ye kanya me asem na akira wo anya concert anya po asofo ni bebre ho a woti wo mon kasa ya woti so ai na dwe so peso obo wo po nanso ye nyankopon na yesom no se dokono ba kompo na obema wadi ene wo ma Adom 106.3 na oti man se kofi wo kan atwere too much so de mami nyema me de man no si misesi kwen ye pass and nyamende I say all this west this time no yen said antini bebreu ye tia ye obedi ye obeware obeyese ye huruso enunkoa move television all the radio stations but we out there be and no ene de ayare saba eno na de fa hodie ba eno na opekuna unya self mpacho opayira unya wo de menjwa no enti adwin ben ne ba seki otrim se enti wo judge wo bia yes edi ama on se o Kristo o ade nyina o se ejapade o woni nyina ye yenkase obo podie o honde o kine betumi efiri wonsa but o Kristo dia o ade nyina hwe papa waye adwuma woye search na hwe obi a oye task corrector de no timo se wagye amanfo sika nkasa eno ye panyenti no wo mokọ abontia kwogigi sika na ya de abeso no so abre no no akọ ya nkonta wo mogigi sika na no mo de abre no entu hwa woma ekwa abonti kura ko gigisa ya na womanye corrupt dan woma gisika na nkasa empanyifo no Ghana empanyifo no na bokro no kese eche nkwala no because kani nyina bom ho ena say yesisa ni aye ne nine because eno na naza kios ye oye ya di nyesi ka bebre eto wadana ho tam bre tam but who say no without Christ is a full of crisis and the same one you men nyina se ubenya wiase japade nyina na ubehwere wo kramfa so ben ena menya and ene menya urade mom se menya urade ka me japade ya menya ho a mepe and the Bible say emani pashasie somo kan wasams na Yesu pa o ko bi fia ni boy anyway na ko ni fie afi o man nsa so urade me samayam fom so bia enkonfo bi na ekatires oye nipa bonefo me de mahudie nyina ache sa kwade dia we wonnim de we wose bonkonfo po a na Yesu enti wo pa Yesu wo sofo asawofo na okwa akogina ababa wa we me de mahudie nyina ache o Yesu me de mahudie nyina ache de atosu mienu ne se samabu po mafana da bia bo bi po a me bo ho mpranai me de mano 4 times so na wokai in fact asofo ankasa this time abano dodoa ya po bofo tell me okay de nyamenka asem yenka anu na yeka so from na me yeska pa o Kofi samuda mo de dan sorry am long time ago na me tie program bi no se enhwe nenko a
Baako fiska. Sa wo hwe nankoa obetumi atoka, obetumi sisidan, obetumi ayenuama afa manfo, eku amanfo, edi moja aye rituals ni ade na wo de anya hotam. At a time ka. Asa woni Kristo a. Maami yi, se woni Kristo a. Papa se woni Kristo a, wasam ye ya. Eche yese aso de mekura. Is it Kristo? Ekura no maso ndem this time. So for mo daba. O da bi o because bedru no. Na pa afidi esusu mo. Yes ba ko ekura no dimirika obi peneku no odwan sa ha ya sonde. Entu okoro duru gate na no paw. And you know eh nti a Christopher so ni. Eti aye ho sofo. Sometimes I'm tina Bible ho. Na mekenkai na me hwede ebe wiase a na me suro pass of my miss baby e kwan ben pa na because seki opesi wo hu ne Yesu no wono ani pemu wakofuru dua enti wo furu dua kura na nke pan ye na wo hwe fam kura ena ono so okofu dua no kura so pan hwe fam kura ena owu ya at least nyankopon ni mo se ordina koma ahwehwe Yesu. Yes. Ubeti ahwehwe Yesu o Bible na ikura wa na ye nhia Yesu. Ubeti ahwehwe Yesu enti be ni wa ene awa sorry bom safu Bible ye fon ye kuta ye ene o pesa o nya beti ahwehwe Yesu wa fon no so medie na asay medie na asay ene obi ntumi nkoka se Yesu mi de mante wasam medie de o mo kan na menim. What do I do? Yes, we hear ni. Enti obetumi kura aka se because of sika wonya nti no nyame kura ni ho. Onje nyame kura ndi. Onye nyame ndi. Na so Bible say papa no your the ankasa. Enso amfa ne ho anto na the 4 year no so. Na mom ohun se so nya Kristo ka ho a ebeboa. Na the 4 bi. Na ye introduce Kristo amobi. Yesu ba ni fie ho. Yesu ba ye dwuma mu ho. Yesu ba busuanim. Baby a wotia no, ho ye Jericho. Yesu wura ho. Wo nti o wura ho. Ennesa ne aka no, Yesu visiti obi efie ne. After that batini okra na ne Franso tijaliko ho a wo twam. Wo firi ho no. Na seki oti nsenkyerene woti se Yesu oye nsenkyerene enai ebia mese wo hia Yesu ni mpu but mpasa ye ka kira wo se wo betumi ahwe Yesu se de ye kayen e wo fon no so wo fon me ho na ahwe no wo ba bia wo fun bia wo hwehwe friends say hwan stomach control nose hwene mouth ano ase but secure there okofuru dua na dua nso foro enafom wo furu dua da on me ade ba ko mantimi anye bida wo mabrabo na ekube foro me nko dua tenti wo na nyame me pahwe na be ma ende manfuru bi akutuo de na me Zakio kra ni meaning no say a pure man or innocent obi a we odefo pure man or innocent. Nanso was na wono asikani mapoma say me kohwehwe Yesu me pese me hu ne nipa ban woni me Yesu nipa ban kro yesikani hwehwe urade enna adefo bebre de omho ma urade adefo bebre twe hwe kwa sorry ebi si asodan adefo bebre kane na ne yesa adefo nkwa sorry but this time there enipa bebre a wo sika kese e de omho ma urade aye kofi yapom nyame adome samede me nkonya me soja ni a wono woni sika papa bidi ono kura w onum ane wo rank no me de minimum ane w minimum title no a soja ni seda se me si asore dan ade amomai no ade namo nsum wom ai somebody be mission house o somebody be dan a soja ni o a wo sika die. What are you talking about? Tego tiwa na so nsom nyame a ena no pra ye me de ya me de asem no brewo me nua be ma to na so nsom nyame a yesre obebre anti aginum na ko fashion eni ade tam yo community too mami businesswoman business takunfo a ena omo nyina som nyame carefully them omo som nyame wom do musika wom ahode wom bibia som nyame come that's why num obra kwasi twu
Kosichum. Woni mo nya mesom. Yakwa action ohana me hu se papa yi sana enuoma woni mu doso pa. Openye kosichum. Yakwa action na mu se sa enuoma woni mu doso. Na no kra so nyame. Na wa woni kape. Na sakia odia. No wa ye nipa wo ti asisa. Se wo ye tie am obi emu obem. Ubetwa hwe Yesu na obeba bedi. Ebia na wo ye tenten no problem. Ebia wo ye sleep. Ayowa wo ye tie mema obi emu obem mema tuwe ade ba ko ame Nyankopon de adom me. Let me tell you, many a day ba me bunipa. I don't like anybody to take me for granted. Into obi anso who sa wote sa no wona wontam nye arin minim sa wo sere arin obi jamna usku no re me ba hosa bibia no kofi emfensia na first Matthew bompa ye ene enye mpa ye bubu ye chekere bi asem na obi biara hunu ho se me yetietia me hunu ho se opese ho Yesu a there is always kwan bi abefa so opese ho Yesu no se ejina wo fo introduce na man fa ho me urade na ho nto se Job kan no Job 22:21 say fa ho be urade na ho nto kofi atiefo ni fa ho be urade ye beto ato aso wa wari fa ho be urade wo sika fa ho me urade a great God wo ni sika fa ho me urade wo adwuma ya fa ho me urade wo ni adwuma ya fa ho me urade in Jesus name dia wo tie bia no ya kan fo papa ya ma anopa yi sa fa ho ma no na ho ento so when me ye me last year na me nko na osuna onko hin ese ye wi ansa ne nko ochina nyame ya adoma me nua ba bi di ne birthday Lydia Nana ya Aboagye ochina o birthday ana Mrs Ampofu onso so ochina o birthday we fi Mama Rebecca Apia ho Lydia Nana ya Aboagye and afi Mrs Ampofu tomorrow is your birthday onyame nshira pa na onye munyina akasefo oma munyina munyi ewo Yesu di mo oma munkwatenten ne ahoden so me da se papa abusi Adom 106.3 and agusu uti azafa o contact no e kan wona ba cho betumi afrɛ me 024868 2064 024868 so nyame nshira papa nyame nshira SK Appiagyei peme ho asem yeah and you be in Ghana fo nyina hu se me peme ho asem ba kokora se menya wana kamewu umpe Yesu akiri kwan ni wa binyo se menya ya meso fani Tonto wo Germany Hamburg wari mini abna happy belated birthday to you Tonto wo CAC na ubo monchene me ba Germany me say de woni abrinya me yi awu tiri hu remfunu de me biri hu aminti ase to be Adom Tonto be Germany birthday ne was nra ne adia mama ba ku bi ye urade me fun ha me so Reverend Azori time nyina no we are service of God of penny Reverend David free mu nyina urade na me adom din me de beba fun ya sacrifice se segu o mo se fun Minka se to be breme. Timi atobi. Birthday na Canada and Diesta. Ma Elizabeth wonso Canada. Odere kan kran many ajesa. Let's think cry fa. 0302216562 0302216563 Ramizan Kovo Fabia, the one man, simple.
The one was so good. My patron, so be about good morning. Hello, good morning. Hello. Yes, yes, boss. Okay. S.K Appiagyei. Namet gusu ye me ye papa. Oh, that. Oh, phone I am saying shedding tree. Mr. Inkum, once on coma ye dear play through or coffee income. A dear pa neckos income. I want them on them. Wouldn't be some to say. And I want Ghana, once met one catcher. The one was a good morning. Hello? Yes. Good morning. Good morning, Marjorie. Now, what to say? Oh, S.K. me by S.K. to Francis. You, now, principal, and what to say? Hey, Raddy. I don't know about that, like that, the possible. I'm not told in the Sakaho. I mean, we are the Mijao. Tell me, I say, what the Mijao, pa, now, so I had a jam, say, and that's all some son. I hear go, what father son. Eh, no, Yadi. Oh, principal. Now, that's what I go. I want. If I show out about it. Next year is Dr. Bishop Yahushua and then I wish if I show it us in a visual. Adom 106.3 now with you. The other was in Pachema. Good morning. Good morning. Okay. Never saying I'm Adom. Now, so way. I mean, I need to be a woman. We couldn't I'm sure. Apa yang itu na orang ni yang orang dia dia mereka sendiri itu mana nak enya dia entah mesti dia sendiri very so Your mammy mentioned us, Papa Pass also with Adom 106.3 FM. The one was a good morning. Good morning, sir. Are you close? Yeah, I'm sure. No one's around, so mommy. Reverend Stephen. Reverend Stephen. And I was here. That's what I'm going to do there. And that's yours. Now, I'm not coming to na time na omo Israel odi contract say general revenue no akodi contract so then omo target no double no there 10. Oh Jesus. And then ebinu so omo sakra omo dia so for atema say the omo sakra to sakra awada na evangelist yeah nko misro oh there be ya near dense betimi aka we but me ba say we enjoy intention ko baby yeah it's genuinely repentance any na here na me show Zakio my family last call the oba masumpa good morning osofo oh hine na what to say but we phone. Hey, me amefu. Oh, I phone am wa hanu. If for me body penema kai aga inkum so. Wa kai de? Inkum. Oh, inkum me dan fu pa o. We good. Alo pa ni tian. Ani fa kwa we suntia His Majesty Force. Oni ne yere pa bi on bia. O obi o tia do me fe pa anti de dia me kesi. So for we share Zatiosa, we share say determination now di nya ya odi hu Yesu. Eno na ipese mi ka wa se kakra. Because we share say Yakupon we share na enye say agro na obedi o. So brother we say why me ni asi amfro bia no. We say o what determination say upon all the sika o woni ni ma hwe dua ba akofo. Do you say o sa determination ni tena ni asi say e kwa pia so da de so fu. Tito Segana, yes, you have been near say, see, you know, you have been my near at Trans say, you know, but you know,
the boy pa anopa we mani fakwa we so na mi chiaga na kunyina that's Mensumedas, meant to be for Frefu BAPM. No crow, sure. Would determine so be Huna Radia, Obe, just a frudia. Do a just a ofro a mango could be no money at the idea. Cause one of the other one bona dream for say, Jayes, no one is you know, your DNA. Be now boyfriend and mount the open. Don't want to be our will be home. Be another girlfriend. But what they say, sit you now before. Say a Bible now be reading. Say, I'm sorry now, Becco. Open so who is you? Wouldn't you more to? I had a mother with the woods here from S.K Appiagyei and Pammy once. And then let me years, I wish you a service of God. Apostle Safo, school home Potem Horn, Gracie, Mano, Kenya Miasem, and Unchess, oh, your bear, my man, maybe. Tia Miasem, or beat me a boy, do a co. Repeda marriage. Russia, as a miss of God. Russia, as of someone, good morning. And to from S.K Appiagyei and Pammy Horse, and open on make us out with me from 0244 27 8545. 0244 27 8545. You alone are my God and my King. Oh, friend, ma fache me. Until I get 3 days, me, my good morning. Mr. Kwame, community 2. To Chema. So, and I watching in a mobile boama, yepe, yenya bema ya buedi. Crabia, oh, as you want so, Yamisha, Bibia. Shaman praise be. With this Edumedini, dear Munina, Mudo, door, ebe, supporting my Bibia, ye kama. Sana Bishop Yausu and Sanso, Mampon, and Snow, Nippons, free Monso, Mokujan, and Yamishramo. Arewa, Radisha, Mountain and the Munchro. Whether me to Chema or Timbia, what we are good. Just nobody else in a big good anymore. There is nothing I wouldn't do. When Pammy was a sorry, so you were to us, so me, I quit him. It's my man found see us.